singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight for you. Hi guys, karong adlaw nga guys, tudluan ta mo unsaon pag drive og motor nga scooter. Una na tong baton, na di tayawi kay para sa motor. Mo sakay na sa motor. Dili mo ning paong side stand kay dili mo siya mo start basta kanang may side stand. Ang span pa na to safety helmet, basta tinatig natay helmet. Salop na helmet. Then sa dili pa kami start, kumot kag brake. Okay, para safety food ba? Unang motor, start. Okay na, andar na siya. Hinahinay rin kagbuhi. Paminaw ni mong dili na ka-importante para